Ka Meghalaya State Skill Development Society MSSDS lingba ka CM Skill Mission ha ka khatnyaw trik nailar kala penya ya ka recruitment drive jong ka phase 2 na ka benta ban ay kabu ya ki samla ba ki nyo jingaram ha ka liang ka yo kam yo jam ha ka ni ka recruitment drive ka balapan long hakyang nang ba Government College West Giant Hills District lawan ya shimbenta reg spa ngot ki samla shinrang bat kintai ha ka ni ka recruitment drive ki samlai kelas dang da ka jing penrong kerteng but sa ka jingya kren bat ki counselor ban sngot ko khamba ya ka jing thrang bat ka jingya day jongki bat ki kam ki badan ya ka ni ka recruitment drive on beteng ban penlong hai ki jaka ba pher jong ka district ha ka khat khandai trik nailar on penlong hayuk si ka an mensar ka ba hap hapo kelas ken CNRD block expect salary realistic. Dia may walaupun siya no tama ta sige no kandang siya lazu hari ini last drive MG agency go the chim dua katukan agency mah kamu ke pilot nang mereka berjing sedang berjing percang the MG ki national placement go place for India mah the kete to no nak agency to ke Satya kete de sim on job training chwa ki chpo Bangalore si wi thau chabar India mah chabar ke state yong i the join ki kan ni the M ko the boni kon control the district yong i kam jot is Jaintia ro ki district ro Meghalaya lagi the yosuk mah the share ki information the yo the kate wanang emon nang percangi sekubin ngebentan ko le ke outside India kate kamu timo em procedure ko strong tap slam go tem em yo kate dang em yurang ka dang penbai ka tukan ni pendai ki passport dong ki orientation dong ki plus ke ni ka health check up dem you check pen had juai mo chim verify hab la check state ko the verify ki company ko lai abroad mo te kate kaman kate cucu they do update ima nek support ka yigi the you to ka this time the you initiative go best kam time ila control kam tip kam chua kena control long tu lai kam ni drive ku lai Delhi tu lai ki nearest to Assam te kaman kan ni dukan hayung te hayung pasti dong te